Umkhonto ubuyile manje sekuzoba right kuzoba lize emsawudeni Umkhonto ubuyile manje sekuzoba right kuzoba lize emsawudeni Khehla lami njengamanje njoba sihlangene kugcwele kuphithizela yini ngizokuthiwa mina kuzobe kukhona abelaphi ungathini mhlawumbe kunomelapho besele ekhaya na ubefisa ukuba ilunga le MK kwenzakalani ungathini nje kulabo bantu labo kuba bonke abelaphi bendabuko bafowethu njengoba nje bekuloke imenyezelwa kushiwo ukuthi umhla ka16 sizobe sikhona la esigawu khawashi lapho esiyobe sivakashelwe ubaba wethu osikhumbulile singabelaphi bendabuko niyahlupha njalo ni abanye benabezi la bangabelaphi bendabuko izothi MK seyithathile bese kushintsha umthetho bese nithi iqhamuka apha lemthetho kanti alikho la kule meeting ubaba ezothi ke naba mfowethu ke ningabelaphi bendabuko sizonikhumbula kufike la sikhumbule kugcine la kodwa niyenzi lonto nilele vele Hey Nkosi yami mbukele ekhaya nayizwela bafowethu uma ngabe umelaphi kwenzeka le opportunity igejile make sure ukuthi uyahlala ulindele noma ufollowe yena uDr Zikode impilo yabezizwe uzomthola lapha ku TikTok inenamba yakhe mhlawumbe uzoyithola ekugcineni hayi manje nimfollowe kuze nizo-updateka each and everything eyenzakalayo regarding to MK akusiyo into kaZikode kodwa into ye-MK yinto kapresident wethu ngoba sifuna ukuphuma ekuhluphekeni sifuna ukuphuma endlaleni mkhulu amazogcina mhlawumbe nje ongakhuthaza ngoba kunabelapha abangafikanga abe befisa ukuza bangeza ngezathe ezithile or kukhona bengazi ungathinja amazogcina kulo nyanga leyo ngithi ke na mfowethu bangabe kungazi ngempela noma mhlambe ke amandla mhlamba zangaze abe khona noma mhlambe uvinjwe eziguli hayi mfowethu siyakuxolela kodwa wena owaziyo ukuthi ke na ngempela usukhona umbutho iMK ozoshintsha insebenzo yenu ukuthi ke na i-recognize kuleli izwe leli hawu siphuthisele iyagoqa vele MK manje ayagoqa buti usaka nje two-thirds majority siyathatha phela thina hey awubona uphethe inyanga uphethe ukukhuphula nina besile naphuza umlaza ngameva nabakandlova lapha esikhwini bafowethu nginibuyele njalo nabantu namanje ngisaphethe upresident into ephethe yonke amalenke nangakini uyeza uzophatha Nkosi yami ngiphethe ugodole kunjani Ngiyaphila ngane yakwethu kunjani Yey nami ngiyaphila kuyisibusiso ukubona upresident sihlale nayo into ephethe wonke amalenke Bengeke phela mfowethu ngingaphumi inyanga zakithi sememezile ubaba unqamalale sememezile yikho namhlanje ngila ngizokweseka into enhle yabelaphi bendabuko bakithi Siyabonga kakhulu mhlawumbe Godola usathi sibeke ngoba kunabantu eninabo ku-association abasacindezelekile siyahlupheka upresident wethu lo siphethe noma umbuso ophethe manje ungathini oba ngiyakubona umuhle ufake ne-MK ungathini kumuntu ongakhonanga ukuphumelela kodwa onesifiso sokuguqula impilo yakhe noma sokuguqula nje izwe Uyabona mfowethu uma usazobhuthwa indawo ekanje ngiyacela nje ukuthi bonke abomkhonto bephume ngobuningi uma uba umsholozi esizile kodwa nje ngingaqinisekisa mina ngikwazi uku100% ukuthi abamatekisi bazovotela umkhonto wesizwe imboni yamatekisi izovotela umkhonto wesizwe no WW abana chance futhi Yes siyabonga kakhulu Godole mhlawumbe mangabuza nje kafishane nje obulapha embonini ukuthi uyasithembisa njengopresident ophethe wonke amalenke ukuthi kukhona ushintsho oluzoba khona erenkeni ngoba sike sabona ngelinye ilanga uze kuthiwa driver badriver kabi okanye odriver baphatha kabi abagibeli ngabe yini ongathembisa yona ababukeli emakhaya for nje lapha ngokoselenke into engayisho nje odriver hayi ukuthi badriver kabi noma banenhliziyo ezimbi kodwa ANC ngendlela okubahlukumeza ngakhona bebenganazi inhliziyo bebanenhliziyo ezincane so njengamanje njoba iMK ithatha odriver sebezobona mawuzosebenza phansi kwencindezi Nkosiyami awukwazi ukusebenza uba neenga nawe uyazi mawuendlini mawunenkinga zakho ugcina usuyikhiphela kubantu
so o-driver ileyo nto ade benenkinga nayo hhayi ngoba bebenenkinga indlela ade bephatheke ngayo nangendlela abaphathwa ngayo kodwa njengamanje i-MK zokushintsha konke lokho. Siyabonga bafowethu siphambili ngogodole bafowethu president into ephethe wonke amarenke bafowethu asimsupporteni umsebenzi awenza umuhle kakhulu ufisa ukuthi abantu lawo bekhuphuke bephambili na izolo bekune event athi khona bafowethu kuyisibusisa ukuba nale ndoda. Siyabengelela bafowethu si live noma ngithi sikhona kwaSigawu Khawashi konakele bukana belaphi bendabuko bafowethu basiphume kanjani ukuzosupport baba wethu uNcamalala ngoba bathi sesikhathele inhlupheko kudlalwa ngabelaphi sithenjiswa izinto kodwa ingafezeki. Namhlanje ngimphathela umkhulu Nkosi yami uNjomane. Baba Njomane kunjani kahle? Siyaphila khetha unjani wena wena? Ngiyaphila Nkosi yami awusemuhle ngiyabona ukuthi nje nemali ikhona lapha yaqinaza kuphela nje le. Phela kusafani nokudala ngoba nisasazi. Utsho kanje khetha lami ngiyabona nawe ukhona lapha ekhaya into ekwenze nje ukuthi usukume ekhaya uzuze la ku-MK yini? Kahle kahle ngijabulela lo mgubho ukuthi kuhlangane laba inyanga zonke. Yebo. Inyanga phela izona ezihlanganisa abantu. Yebo. Wonke umuntu uyakhona. Kodwa ke abasasazi. Okay. Ngisho wonke nje in-Africa nje uhulumeni bonke nje basikhohliwe. Mina ngokamzilikazi. Yebo. Kodwa kuthe ukuphuma isimemezelo ukuthi ake sifike la. Wafika. Hayi ngafika. Niyayizwela babukela emakhaya ngihleli ke Nkosi yami nobhebhe bafowethu konakele ngane zakwethu kuyamoshakala ngazi usahlala ekhaya uhlaleleni mangabuza nje kancane bhebhe mhlambe ngoba phela abaningi abelaphi abangaphumelelanga ungathini kubo baningi nabafisa ukujoin MK ngoba sisendlaleni singabelaphi isikhathi kakhulu ugovernment wethu njengoba nawe uzosupport ikhetha lethu uzosupport MK ungathini umuntu ongakajoin MK noma ongakafiki lapha esikhona? Kahle ngithi mina ikakhulu laba lapha inyanga zonke lezi ilini eliphetheyo ngoba yini eliphethe abantu. Yebo. Alibe dluliseni ilizwi ukuthi nanti ibandla leni elesintu ngoba nangu uqala ngani uzozethi uzozibika kini ukuthi banipakithi nansi into yenu niyamkeleni ngezandla zonke. Uyafika manje umtolozi uthi yamkelani nansi into yenu liphathe ngezandla zenu zonke. Niyayizwela babukela emakhaya ngihleli nomkhulu uNjomane ubhebhe kaMgabhi owaphephela umuntu etsheni kwaze kwabanjalo bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise siyanithandana. Bafowethu ngithena manje ngihamba bafowethu lokho nilethele njalo ngahlangana nesalukazi sami bakithi Nkosi yami ugogo hleze eyihlekela ugogo Mzo kunjani? Ngiyaphila unjani mkhulu? Ngiyaphila Nkosi yami nawe uthe uyayifikela? Ngithe ngifikele ngizobona ubaba wethu sike silwe le ndaba le hayi sesifile bakithi. Nkosi yami ihlukumezeke kakhulu kumele azosikhulula sikhululeke njengabantwana baseGibhithe. Niyayizwela bakwethu Siphume endlini yokugqila siphilazeke kakhulu. Ungathini nje kumuntu osahlele ekhaya ongakafiki la? Umuntu osahlele ekhaya uyibambezela yena kusho ukuthi uyazini ukuthi yini le ayithembile because uyaphuthelwa uzosala entweni eziningi. Ugogo Mzo bafowethu utholakala eGoli lapha number 1 ilofu MK amahle konakele lokho ngisho njalo ngathi mina si live noma sikhona la kwaSigawu Khawashi eJoburg bafowethu namhlanje ngihleli phambi kwentandokazi bathi uMamzizi mama kunjani? Siyaphila njani baba? Siyaphila Nkosi yami sicela nje utshele nje ababukeli nje abasemakhaya ohlelo ongakwazanga ukuphumelela ukuthi uphuthwe yini noma ungathini nje kuyi. Firstly ngasho ukuthi angazi ukuthi uphuthele kanjani because le ithuba elibaleke kakhulu especially ukuthi thina belaphi bendabuko I mean we need to upgrade sidinga izinto eziningi so le opportunity evelile namhlanje bengicabanga ukuthi wonke umuntu uzoyithatha but ukuphuthela kwenu ayikho inkinga sikhona thina sonimela ningakhona ngokuza because the opportunity izosisiza sonke futhi izosithuthukisa ezabelaphi ukuthi nathi saziwe ukuthi silapha abantu umsebenzi wethu nathi ubalekile kakhulu so yeah we are so grateful and thankful for this. Ujabulile nje uzohlangana baba uNcamalala namhlanje? Obviously ngijabulile ngizohlangana nobaba uZuma ngiyafisa nje ukuthi ngikhulume naye ngimtshele inkinga zethu ezabelaphi bendabuko esibhekana nazo each and every day.
bafowethu lokhu sikhule kanjalo sila kwaSigawu car wash siphetheke iowner umnikazi wendawo okuyena yena icar wash yokuqala eqopha umlando eGoli yonke iphelele yazo hosta ubaba uNcamalala mama kunjani siyaphila ake sowutshela abantu nje iSouth Africa yonke ngoba phela le video izogijima ukuthi sikhuluma nobani wakabani why uthathe isinqumo enzima kanjena siyabona ukudla na ukushisa inyama yonke into ikahle amaphoyisa ezokuphepha iphelele kwenze njani wadecide uzohost ubaba upresident wethu igama ngokuqiniso wakamabaso ngokudabuka ngisemsini isinqumo esinjengalesi besingekhulula kodwa ngizala insizwa usimanga amabaso isiphi isithatha kuleyo ndoda sila ecar wash kwaSigawu mnandi siyaqala ukuhosta i-event kanje siyaqala ukuhosta umuntu okuyikhaliba elikanje okuba umsholozi njengoba nami ngimele ngime ngesibindi angimile njenge-owner yendawo kodwa ngime njenge-member ye-MK esemthethweni bafowethu mina ngazi ngisahlaleni uma ngabe i-MK niyabona the owner of icar wash masiqeda siyahamba siye-lifestyle sangikhohlwe igama lakhona mhlawumbe ungasikhumbuza ngoba phela sofuna ukufika sojiva sazi ukuthi imember yethu leyana kodwa le car wash esiya kuyo masuka la yini masuka la ngoba la sisecar wash yes siyakwaSigawu lifestyle isejulis ukhona Berg and Julie Street bafowethu nayizwela lapha emakhaya siyabonga kakhulu umnikazi wecar wash umnikazi we-lifestyle Sigawu lifestyle siyacela bafowethu ntambama kuhlangane khona ngo-only 700 rand nje udle kukuhle laphana bafowethu siyabonga kakhulu mama uNkulunkulu akubusise Khehla kunjani Ngiyaphila Nkosi yami linjani baba Siyaphila sikhuluma nobani wakabani osuka kuphi Nkosi yami ukuzosupporta iMK uzosupporta uNcamalala Siyabonga mfowethu igama ngumqondisi moyo umkhokheli webandla lezombusazwe eligcile kweleZimbabwe kuthiwa yiMthwakazi Republic Party okulibandla elilwela inkululeko yabantu basesindebelele sikhona ke kuyona lindawo ukuzosupporta ubaba uNcamalala uJZ lebandla lakhe leMK ngokunanzelela ukuthi silembali enkulu esukusela emuva le ubaba uJacob Zuma beku-ANC kugatsha lwezombutho lomkhonto wesizwe military wing kanti kwelakithi lesasingaphansi kwebandla elalikhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo elezapho yena ephethe umbutho weZipra okwathi yena uGeneral Peter Halls uIan Reduce commander wathi yena mabe ngingathola umbutho ofana nalomkhonto wesizwe leZipra iAfrica ngayikhonka from Cape to Cairo esincane kusitsho ukuthi umbutho lo esikhuluma ngawe okade labo baba uJZ umkhonto wesizwe leZipra umbutho ongasokudlala kuzwekazi kakhulu leSouthern Africa ungakho ngokunjalo silembali enkulu ke thina masilapha sibaba uJacob Msholozi ngoba ngithi khona lo baba bethu beyiZipra ubaba uJacob Zuma uoperathile lamanye amaqhawe amanye asedlule emhlabeni ogquphelo baba uDumiso uDabengwa obaba uDavid Umongi washarpshoot moyo ngabantu abaoperate kuma trenches lo baba uJacob Zuma konakele bafowethu namhlanje yeke kwasiyama ngazi lento ngihlezi phambi kwesiphalaphala esisuka phansi kuphansi eBalfour eMpumalanga endaweni yaseMpumalanga bambiza ngogogo uBhungane gogo kunjani Ngiyaphila kunjani baba Siyaphila wakhetha nje ukusuka eMpumalanga wezeGoli kwenze njani Ithe mangizwa ukuthi kunodaba kapha ubaba uZuma ucela abaphathi bendabuko ngathi angisasali ngiyakho nawe wafuna ukuzoyizwela ukuthi uthini baba uNcamalala ukuthi thini Ncamalala Nkosi yami gogo kunokhona sele ekhaya ngathini kuye ngithanda ukuthi bo basele ekhaya bengicela ukuthi this year when you vote do the right choice so that you don't complain years after okay shuni nawe nje kahle kunjalo nje akubuzwa siyabonga gogo uNkulunkulu akubusise ukuba khona kwakho kuyisibusiso yeba futhi konakele ngempela ngibona gogo vula ngihleli phe unuka umuntu ubuya ngokuzolala lapha ngiphethe ugogo uMahadebe uthi ubuya kude Orange Farm wena ula iJozi kodwa ufikanga uyabona ukuthi uyayiphuthezela kubuya eMpumalanga kubuya eZimbabwe kubuya Orange Farm wena usaleleni ungezi gogo kunjani Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila namsalakazi ngiyezwa kuthiwa nje eOrange Farm bakhala ngawe Nkosi yami yebo kunjani ubashiyeleni abanye gogo bakhona abazile obazile gogo ungathi nje kumuntu ngoba kunombukeli ongakhona ngokufika obenesifiso sokuza njoba nje Nkosi yami bakithi angazi siphi isikipha seMK noma nawe uzo angisho lutho lingathi kabashiyekileyo emakhaya nabakude abaphosiweyo sizindlebe sizobamamelela sivuya kakhulu ukuthi sithole leli thuba sizobeka izikhalazo zethu njengezinyanga
I hope uvuyile ukuzobona nje babuncamalala umsholozi ukedle itekisi. Ndivuye kakhulu ngapha nehagi baleke kakhulu. Siyabonga babukela emakhaya nizwele Nkosi yami. Hagi kababa umsholozi. Amen. Nina bakamdlokomvana. Nina naphuza umlaza ngemeva bafowethu kusanakele namanje. Sisekhona kwaSigawu Khawashi. Abelaphi baphume ngomningi babo. Wena osasele ekhaya ngazi usaleleni. Namanje ngiyezwa kunuka ikhubalo ngendlela yesimanga. Hey ngiyasho ngihleli phembe ngimeduze kokokovula. Mkhulu wami kunjani? Siyaphila ke ninjani? Siyaphila mhlawumbe mangatshela ababukela emakhaya ukuthi ubani wakabani usuka kuphi. Oh mina ngumzekanyanga wakazuma igama ledlozi udlitha sinephoyisa. Awudlitha sinephoyisa konakele bafowethu. Khetha lami into nje kwenza ukuthi ushiye isigodlo sakho usivale namhlanje uze la ku-MK ngabe yini? Kubaluleka kakhulu kwe-MK ukuthi emqondweni wami kukhona oluzoba khona njengoba kwakukhona ekuqaleni kusaphethe uzulu. Bafowethu niyizwela lokhu ngisho njalo ngathi mina angiyazi into ezokwenzeka. Mawumelaphi usele ekhaya usaleleni ngiyalizwa khetha lami usuka kuphi la usuka khona nje ohleli khona. Mina ngokuzalwa ngisuka emsinge emaqhumini engisuka isigodlo umhlathi nxamalala ukhosha ukudla intaba. Ngokuhlala le eGauteng ngihlale eSoweto eMiddelburg e-111 emzimhlophe hostel. Bafowethu ayisathi ingoniwa nina bawamdlovana naphuza umlaza ngameva nina besilo siyabonga kakhulu ngenza kwethu uNkulunkulu anibusise. Bafowethu akugcini ngokuba ngabelaphi kuphela siphethe ngisho imbongi abahayi beyinkondlo. Hey Nkosi yami konakele ngiphethe uAsive lapha umhayi wenkondlo qavile. Asive kunjani? Ngiyaphila Nkosi yami neminyaka emingaki? Na 14. Ufuna nje ukuhayela baba unqamalala inkondlo? Awuzise umuntu osemakhaya ukuthi Nkosi yami makhulunywa ngembongi khulunywa ngani? Khulunywa ngomuntu osuke mangabe umphathe kabi amenzele inkondlo azama ukukhipha nje amaqiniso afihlekile. Manje ungasitshontsha kancane nje hayi kakhulu uthi nje kancane nje. Isililo sikaZuma walila uZuma ebanjwa walila uZuma abrazet ukhalile ndoda bekuthatha bekufaka eziseleni bezenza ngathi balungile kanti lutho lekho nje hayi ungasaqede baze bayitshontshe bengaseshayela babunqamalala sebonga kakhulu bafowethu emakhaya. Wabona la masela seyatata sela aseyatata sela aseyatata sela ayasina luvado okithi woza 2024 woza okithi woza 20 bazozibona bebancane laba abangenayo laba abaziwayo osaziwayo bazobancane ngoba sizesathi ngisho izinto ezaziwayo lapha njengamatekisi nje amakhulu sithi kuzoba khona umuntu ozomela osomatekisi eParliament ngoba osomatekisi abantu abasithuthayo kukhulunywa izinto ngabo kufanele bakwazi ukuyiphendulela nakho la siyakhona emkhontweni siyayenga. So ngiyacela ngani zakwethu lenze iqiniso umkhonto iwona ozosikhulula ubaba uNcamalala simlethele uNkulunkulu thina njenge taxi driver simlethele uNkulunkulu asikaze saba nelungelo uma una 35 you are rejected kwi-ANC angeke uzuqashwa ngicela benganikhohlisi bethi bazoniqasha sebekushintsha manje lokho bethi bayaqeda ngoba uNcamalala kangabazi ukuthi bamuka amandla ANC iphuthele nzinge uthatha uNcamalala yayombeka enkandla kanti mayise enkandla uhlenda abantu bakubo indemnyama silokusisho njalo sithi rayizapho uNcamalala phakama uSolozi Umkhonto Wesizwe awusukume yeyi kodwa ngeke ngaba indoda mina ngeke ngaliphatha ilizwe lase-South Africa mina ngeke nyanganyakaza umhlaba wonke namhlanje abelungu bebembizile bathi sondela noma amehlo ungasenawo usumdala kodwa kukhona into athi ufuna ukuyoyenza ngomhla ka-29 ngiyathembisa ukuthi uzoyenza. The only way ukuthi ayenze ukuthi nina nimdonse nimbeke kuphi e-Union Building inini okumele nimdonse ngabo sasinamabhizinisi bafowethu sasinamabhizinisi bafowethu other of us
amabhasi babe-own ama-truck kodwa namhlanje bafika kumina esigodlweni athi mkhulu ngesikhathi singanqamalala nganginama-truck awu-10 namhlanje ngidrayivela indiya. Does it make sense? Does it make sense? Kwaba mabomu kwathiwa asuyele nombani ozothola ithende enkampanini umnotho ubuyele eStellenbosch. So mina ngicela kuwe baba, thina abelaphi bendabuko we are not being recognized kuyo yonke indawo. Ngoqala uqhamuka umuntu ebona isangoma or umthandazeli efake ubuhlali bavele bathi ayisuka ikhindaba yenu seniyama fake nonke and not understanding ukuthi abanye abantu siyibizelwe lento asihambanga sayongena amadlozi kodwa singeniwe siyayazi into esiyenzayo futhi sizoyenza as long as ubaba ezosinika iopportunity siyibonakalisa imisebenzi yethu kuningi esingakwenza. Umhlaba singawusave as long as sibambisene nobaba. Kudala bekungekho lento yamapolitiki bengekho lento kodwa izangoma izanusi abogogo bebekwazi ukuthi bahambe bayokhuleka ngoba bavimba izikhundla zabantu ababalulekile okusafanele basibakhethe thina. Akekho umuntu oyikhetha la. Athi angikhethe thina ngikho ngani? Kade nangikhona wakhona laba. Mhlawumbe wawungayibonela isizwe. Lalelani ngoba ngifuna nizwe kahle. Ngoba ngifuna futhi ningasho ukuthi sasingatshenwanga izinyanga fanele baphakathi kwazo uma zingafuni ukuthi sibeke icala kusasa ukuthi bakhetha ukhethelezwe ngoba umngani wakhe ofanele ukuthi nina nithi nansi inyanga efana nathi ekhaliphile yazi konke iyona sicela ukuthi nisifakele yona elisini sizozwa ngani ngoba thina sothumela nje noma yiphi nawe nje sizingavele ngipheza ngena la ngibe ngoba imini engikhulumela yenza unganginazi phela mina ngizothawu lenyanga enhle asithathe